Kua whakanuia a tā Pou Temara ki te tohu Te Mūrau o te Tuhi, mo tana pukapuka mo Te Āhua o Ngā Kupu Whakaari a Te Kooti. He pukapuka e ātaruku nei te hōhonutanga o Ngā Kupu Whakaari a Te Pou o te hāhiringa tū a Te Kooti a Rikirangi te turuki a katoanga kai oroto he reo Māori. Anei te pūrongo a Te Pou o te Ao Māori a Tini Molyneux o Te Ao Māori News. He honore. The recipient of Te Mūrau o Te Tuhi will receive $12,000. He kororia. Tā Pou Temara, mo tana pukapuka, Te Āhua o Ngā Kupu Whakaari a Te Kooti. Nā te ruha pēr o te tirana me te hinengaro, kāore noi hui tino tau mai ngā whakaaro, whakaneke kare aroto. A hoi anō, a te wā i tohu, a me mihi ki te wā. Te Āhua o Ngā Kupu Whakaari a Te Kooti he tuhinga ma te oha, mo nā poropiti a Te Kooti he maunga teitei i te wā, mā te reo kua tau te ate. Ka mārama ki te hunga e mōhiona ki te pānui Māori. He kōrero, ka kōrero hia, he kōrero ka waiho, mā te hinengaro e whakaaro. Ko te tino taonga kei a Pou, kei te mōhio ia me pēhea te whakatakoto i te kōrero kia mārama te kōrero ki ngā mea katoa. Kua ahua wale huki i te hāhi, ringa tū i nāia nei, te kōrero i Ngā Kupu Whakaari. Ka tahi ka ruku ki roto i te tuhinga, ki te titiro i ngā whakamāramatanga. Ko te whakamāoritanga a Te Kooti, i te kupu a te atua ki aia, ka kōrero hia ia ki wata tohunga, ko i rano hotāne, kua mutu te wāhi ki aia. Kua haere ngā tohunga ki te rapu i roto i ngā tuhinga ki ngā whakamāoritanga. Te Kooti's Kupu Whakaari regarding the law. Ko te waka hei hoi hoinga mō koutou, i muri ahau ko te ture, mā te ture anō te ture e aki. Ko te Kooti i tū hei toa i te whare o tūmatauenga, enari ki te hāhiringa tū he poropiti, he mate ki te. E hana i te tangata poropiti titiro ki te paipera. Ko ngā kupu hoki ki aia, ia mauhere ana i whare kauri, ka uarawa koe pānui te paipera. Kua o te i te ringa tangata te raweke, kua noa i te ringa tangata. Ko nā whakaaro whakatinana i etahi o nā kōrero i taka mai i te whānau āpanui te arawa nai tūhoe. Pai te haere ki nā iwi pērā i a te arawara ki te kōrero ki a rātau nā te mea. Ko rātau kei te rāta. Ko rātau te iwi whaiwhai i a Te Kooti. He pērā nō ngā iwi o te tairāwhiti. O etahi hoki o rātau, mutunga mai o te ringatū. Mai te araroa, ringatū katoa. Nō reira, ka huri ki te whānau apanu ka tino ringatū rawa atu nei. Ko tēnei pukapuka ka noho hei puna mātauranga mo te huna e kimi ana i te māramatanga i te hāhiringa tū. Ka tuhi atunu tia e au i roto i te reo Pākehā a tōna wā. Engari mea tuhi anō ki te reo, e hia ana koe ki te tuhi. Me ngā tikanga katoa o te rāreo, hei whakaatu i te māramatanga o te kōrero. I mate a Te Kooti te tautahi mano warurau i te kaumātoru ki te moana ātoe. I nā he whakariretanga mai te kai wawao i te iwi Māori.